अभी इसका फुल आएगा ना। फुंगो आनि थानि कैसे खबर फायो फरेस्ट डिपार्टमेंट नि होते जे जों कैसे जगह गांजा तांनो नांनाय नों लोकल थाना हिसाबै नों जोंनो लिड माखायनाय चिन लगे माफायनायनि साखा बिनि परे आं नायसिं दंखा बर'फोर फायसपयखा जोंनि खवाइनि डिएफओ फायसपयखा तेलामुरानि एसडिएफओ फायसपयखा खवाइनि एसडिएफओ फायसपयखा विभिन्न जागानि जोंनि पूरा खवाइ डिस्ट्रिक्टनि रेंजर फायसपयखा बर हिउज नम्बर ऑफ ऑफिशियल ताई फरेस्ट गार्ड फायसपयखा प्राय 40-45 जना बर फायसपयखा सपयमा लगे लगे सराबसानि परे बर बीएसएफ बुतुबुखा बीएसएफ बोलो आं साइमान थांखा जे आ बीएसएफ रो चिनि yang बॉर्डरनि बेलसरा बीपीनि आन्दारनि बीएसएफ रो फायखा yang जे बॉर्डर तंनाय रो बरबखौ म फायखा बरक 16-17 जना फायखा ताई आनि लगे जेहेतु आं बरं लगे थांना तंमाबा आनि अरनि स्टाफ ब नादिनि साखांके बा आनि अर जे तंमानि बरन तलाङै जों थांखा थांनि बरन लिड खायतलांगो आबो बरनि इनफरमेशन
borok lead khai tlangai melkabari thangka thangai ching gari borok je jaga toni mo jaga gari tonka toni ching para bisingo habai aro kobangma khetoma laikya kheto je tongmani ching tani rikha aro buhang koto kotono ching onuman prai 4000 4500 buphang rokna abo tani phiro bui tong phuro chini thane khobor paikya sar borok ko chini gari sabai kyani paran borok sabai kyani geseng phai gari je jaga tonman singa jaga phaikya apur phaipuro paran borok 60-70 জন rok phai aro sungma akromon khaikya akromon khaima bagino chini khorokni chini dolo je thangnai rok forest department ni borok tei BSF borok khorokni no injudungkha borok injudungkha sing belaino aro परिस्थिति hamyani bagai sing aro tier grenade rok sing phaterikya phaterima pura sing aro ni nor jagai sing safe jago sopakya haipon chini gari sing aro tui malia borok gari bukhagai aro joton nosto khaijani bagai ulo sing gari no dozat langai sing aro ni sipkai tuka tumo pore sing aro sopakya forest department ni sing borok kaise complaint dikha complaint libai sing abono specific case register khaikya o case tabok investigation cholme asutun tinini Char koita gari bahu jaka total gari duita gari bukhak jaka injudong kha khorokni